Aurrengo txandako titulazioak senior mailan Arkote bigarren kaletik, Bermeo B hirugarrenetik, Isberia C laugarrenetik, Bermeo A bosgarrenetik, Tagetxo seigarren kaletik. Irtera ahora mesedes. Tripulaciones de la siguiente tanda, categoría senior masculino, Arcote calle 2, Bermeo B calle 3, Iberia C calle 4, Bermeo A calle 5, Guecho calle 6. La salida, por favor. ¿Estamos en posiciones? Segundo. Aurreko txandako bukarako denborak, Kaiku B, bederatzi, 28, 50, 9, 28, 50. Kaiku A, bederatzi, 30, 23, 9, 30, 23. Mundaka, bederatzi, 00, 9, 39, 00. Zierruena, bederatzi, 89, 9, 39, 89. Perdona, 99. Portugaletea, bederatzi, 44, 9, 44, 33. Eta deustua, Amar, 05, 28, 10, 05, 28. Lehen zegoetako denbora, Karkote bi 17, 2, 17, Bermeo B bi 27, 2, 27, Iberia C bi 18, 2, 38, Bermeo A bi 23, 2, 23, eta Getxo bi 21, 2, 21.
Bigarren zerotako denbora, Karkote lau 36, 4:36. Bermeo B, lau 55, 4:55. Iberia C, 2:18, 5:18. Bermeo A, lau 43, 4:43. Eta Getxo lau 43, 4:43. Denbora, Karkote zazpi 08, 7:08. Bermeo B zazpi 38, 7:38. Iberia C zortzi 16, 8:16. Bermeo A zazpi 12, 7:12. Eta Getxo zazpi 12, 7:12.
laugarrenetik, Elantxobe hirugarrenetik, Mundaka C laugarren kaletik, Iberia B bosgarrenetik, eta Iberia A seigarrenetik. Irtera da mesedez, segundo proa. Hemendikan etorri dena, guardala A nere. Espectaculaciones. Han genuen Aitor Etxeberria, Segundo. Tiempos. Aurreko txandako bukerako denborak, Arkote 9, 23, 59, 9, 23, 49, Iberia C, Amar, 94, 05, 10, 54, 05, Bermeo A, 9, 0, 9, 29, 09, eta Getxo, 9, 28, 67, 9, 28, 63. Txanda honetako leheneko ziagoetako denborak, Mundaka B, 2, 17, 2, 17, Bermeo B, 2, 13, 2, 13, Elantxobe, 2, 14, 2, 14, Mundaka C, 2, 20, 2, 20, Iberia B, 2, 20, 2, 20, eta Iberia A, 2, 22, 2, 22.
zeotako denborak, Mundaka B, lau berrogetabi, 4.42, Zierbena B, lau hogetamairu, 4.33, Elantxobe, lau hogetamazortzi, 4.38, Mundaka C, lau berrogeta bederatzi, 4.49, Iberia B, lau berrogeta amar, 4.50, eta Iberia A, lau berrogeta mairu, 4.53. Hirugarren zioetako denborak, Mundaka B, zazpi amalau, 7.14, Zierbena B, zazpi 0 7.01, Elantxobe, zazpi amabi, 7.12, Mundaka C, zazpi hogetasei, 7.26, Iberia B, zazpi hogeta bederatzi, 7.29, Iberia A, zazpi hogetamaika, 7.31. Tripulazioak Itsasoko ama B, lehen kaletik, Portugalete B, bigarrenetik, Itsasoko ama A, hirugarrenetik, Kaiku, laugarrenetik, Portugalete A, bosgarrenetik, eta Zierbena A, seigarren kaletik, irterara mesedez. Calle 1, 2, proa. 2, stop.
1 stop. Stop, embarcaciones. Segundo. Azkeneko denborak, Mundaka B, Beratzi, 39, 89, 9, 32, 89. Zierbena B, Bederatzi, Emeretzi, 54, 9, 19, 54. El Anchove, Bederatzi, 94, 9, 34, 50. Mundaka C, Bederatzi, 51, 9, 51, 70. Iberia B, Bederatzi, 55, 9, 55, 50. Eta Iberia A, Bederatzi, 56, 9, 56, 21. Lehengo ziratako denborak, Itsasoko ama B, 2, 20, 2, 20. Portugalete B, 2, 18, 2, 18. Itsasoko ama A, 2, 14, 2, 14. Kaiku, 2, 0, Bederatzi, 2, 0, 9. Portugalete A, 2, 12, 2, 12. Eta Zierbena A, 2, 0, 8, 2, 0, 8. Oingalduek zapalduri dute bide xahar bat bezala. Mila negur, mila udaberri astindu ditu ekaitza. Bana lurrean etzana biziaroen emaitza. Bana lurrean etzana biziaroen emaitza.
zioetako denborak, Itsasoko ama B, lau berrogeta beratzi, 4.49. Portugalete B, lau berrogeta lau, 4.44. Itsasoko ama A, lau hogeta mazazpi, 4.37. Kaiku, lau hogeta maika, 4.31. Portugalete A, lau hogeta meretzi, 4.39. Eta Zierbena A, lau hogeta sortzi, 4.28. Hirugarren zioetako denborak, Itsasoko ama B, zazpi hogei, 7.20. Portugalete B, zazpi amairu, 7.13. Itsasoko ama A, zazpi 0 lau, 7.04. Kaiku, 6 berrogeta amasei, 6.56. Portugalete A, zazpi 0 sortzi, 7.08. Eta Zierbena A, 6 berrogeta sortzi, 6.48.
Azkeneko denborak itsasoko amabe, bederatzi, berrogeta zazpi, 9, 47, 47. Portugalete B, bederatzi, hogeta mairu, 0 iru. Bederatzi, 9, 33, 03. Itsasoko ama A, bederatzi, hogeta iru, irurogeta masei. 9, 23, 76. Kaiku, bederatzi, amalau, amabost. 9, 14, 15. Portugalete A, bederatzi, hogeta amar, amazortzi. 9, 30, 18. Eta ziorgena A, bederatzi, 0 lau, 0 bat. 9, 04, 01.